haleluya abaririya hirya haleluya haleluya tugiye kubanza tuvugiriza Imana karuru akiteguye kunda cyane kunda ko mu materaniro ibintu byose bigenda neza none tugiye kuvugiriza Imana karuru hari ikibazo ba asante duhe Yesu cyuba cyubahiro ni Imana haleluya tuvugiriza Imana asante kosime kabavuza karuru gusa kangu na rivayi twatangiye tuvugiriza Imana karuru sema haleluya bacurange kugira ngo mukavuze gahe ni mutangire Afrika salama ilo kavuza mwese nagira ngo hari bamwe bari bakifashe abandi bari bagitegereje turavugiriza Imana karuru kuri uyu mugoroba Imana imenye ko yatashe muri Nakiva hano abazimu bose babimenye abanebwe babimenye n'abanyamasengesho babimenye n'abandi bataza bashigikira ivyiza babimenye ko hano hari Imana tuvugiriza Imana karuru tuvugiriza Imana karuru haleluya kugeza n'ubu hariho abantu bicaye imbere ariko bataravugiriza Imana karuru noneho ndatangaye bene wacu mugane wa muntu yaravuze ngo bantu bani mugoroba ngo kera bagora tugiye kuvugiriza Imana karuru Imana yo gutabara muri aka karuru wa Museye Imana yo kugira neza none kubera ko utari kukavuza mureke tukavuze ibyifuzo byanyu bigendere mu kavuyo k'induru sibyo yeme twatangiye tuvugiriza Imana karuru 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 haleluya sema haleluya umutima wacu uraruhutse noneho twakomera nk'Imana amashimwe uyakome cyane sema haleluya hariho abafamiliye batakomye amashi ntabwo mushigikiye ubwami bw'Imana twongere dukomere Imana amashi bariya bahuza izuba abanguza izuba namwe mukomere Imana amashi yo hafi ariko umwuka arampishuriye noneho aya mashi aratangirira iri agenda azanka kwa kundi imvura izigwa nimutangirira iyo ngiyo mugende mukomere Imana amashi mugende muretse abahana maze mureke sema haleluya abaririya muratangira mwaba mutangirana uko nguko nyine mungana agenda azamuka kugeza twese tuyakomye hari abasaza batavugirije Imana karuru namwe mugeze mwanya wanyu wo gukomera amashi kubera ko hari abantu n'ubu kugeza n'ubu ngubu bakiri ku mahame ngo n'imfura ngo ntibavugirize Imana impundu kandi Bibiliya ivuga ngo mwabari mwisi mwese n'abagore Imana yavuze n'abari mwisi hari abasaza batovuza impundu kandi Imana yaravuze ngo mwabari mwisi mwese mwe muvugirize Imana impundu kandi mutangire ba mama نعم نعم هللويا 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 سامح هللويا دروهوت باين كوروهوك iyerekane mwami itamurure isi yose ikubone babone imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha iyerekane mwami turirimbane twese itamurure isi yose ikubone babone imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha
mwami itamurure we itamurure isi yose ikubone babone imirimo wawe abari imirimo y'amaboko yawe bamenye ko we bamenye ko uri Imana itabesha hano musa iyerekane we iyerekane mwami itamurure we itamurure isi yose ikubone babone imirimo we abari imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha Amen. Uyu munsi turi kuri finale kandi umunsi wo kuri finale nibwo abantu baza bakorana imbaraga batigeze bakora. Sema haleluya. Iyo umuntu azi ko ari burangize kuya yuko hari umwana muri Kongo yaravuze ngo ngarikaza umunsi wo gutangaza atarikajije umunsi w'ibizamini tizoshoboka. Sema haleluya. Uyu munsi turashimira Imana ko Imana yaduteranije. Sema haleluya. Kandi twateranye kubw'izina rya Data. Ni Imana yaduteranije abateraniye hano bose. Sema haleluya. Turashimira abakozi b'Imana batandukanye ubwoko bw'Imana butuye hano na Kivara. Yeme twarabakunze kandi namwe mudukunde. Tube nka wa mugani uvuga ngo gukunda utagukunze ngo ni nk'imvura igwa mu ijuru. Ariko se mwo twanga mutuzisikiye twabagiriye nabi se nuwo twagiriye nabi mugani wa Rwiyereka yaravuze ngo ntazi bana zitakomanya amahembe ngukuye yuko ngo nubu turacari kumwe ngo mukanya hari igihe niko yabivuze. Sema haleluya. Ariko ivyo twakoze byose twaza tubikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ikindi cya kabiri tururuzaro rwanyu dukeneye ko tuzajana mu ijuru. Amagambo twagiye tuvuga tubingingira kugira ngo mwegere Imana mushake Imana. Twaza tugira ngo kuri wa munsi Imana izahamagara abana bayo tuzotaramane nawe. Sema haleluya. Narababwiye ndababwira ngo biragatsinda gutunga kuzara abana benshi, gutunga no gutunganirwa kugira bamwe muri Amerika abandi bakabiburaye, ariko ukambara ukarya ibyo wifuza hano ku isi ukagenda aho ushaka ukaba mu buzima ushaka, ariko udategereje ubwami bwo mu ijuru ni ukunyagwa zigahera. Ko murumva ni ukunyagwa zigahera. Sema haleluya. Sindangiza ndasirimbye kubera kuko mbese yabivuze mezade jewe igisirimba ngiye kugisobanura definition y'igisirimba. Sema haleluya. Niyo ngiye gusobanura igisirimba. Yesu yarakizanye none ngo arangiza kukizana arakiduha. Iyo turimo gusirimba bankukoraho nanone kiba kibe mugani wa gapapa ngahe bankukora ihutaho nahareba. Nagushima Mana wangiriye neza, nagushima Mana wangiriye neza, Mana wangiriye neza we wangiriye neza, tumeze nk'abantu wangiriye neza, Mana tumeze nk'abantu wangiriye neza, wangiriye neza we wangiriye neza, ayiwe wangiriye neza wangiriye Mana neza, we Mana wangiriye neza gutya tuza tuzura ibintu zapfuye twarangiza tukarema amashimwe rimwe tukica ibintu bimwe mbese biba byaje kuvangira ubwami bw'Imana. Noneho abakozi ba Shitani maze igisirimba barakigwanya. Ndavuga ngo ubwo bakigwanyije kubera kuko ubu ngubu hari amakanisa batagishima mu rusengero
basigaye babwira abapasiteri bakavuga ngo muze mwandike ishimwe turisome kuri podium. Mbese kandi umwanya w'amashimwe mu materaniro ugomba kubaho kubera ko ukonga amashimwe ni ibiryo by'Imana. Noneho kubera ko dusigaranye ishimwe gusa mu gisirimba. Mu gisirimba hari wakuza. Uzi wa musirimu ukava ngoma. aho wakuye 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 biba biririya mu mutima ugakomeza ukagira gutyo. Ndavuga ngo ubwo bagwanyije igisirimba reka mbu umuhanzi wacu. Sema haleluya. Nama ngenda sohora indirimbo shosho. Shosho ni igiswahili cyo muri Kenya. Kaka niko tuzatubita bashosho. Sema haleluya. None mwabafandimwe igisirimba niho hasigaje ishimwe ry'Imana. Ivyo Imana yagukoreye utobona umwanya wo kuzana kuri podium kubivuga. Uza wama wirukanka gutya. Kandi ni wirukanka gutya kabiri nugaruka gutya. Ishimwe Imana izobiryakira. Aho ninde usugwanya igisirimba mani kuko tumurebe. Ahubwo se ninde ufite imbaraga zo kugwanya igisirimba? Ninde? Hariho abantu bazamavuga ngo ibo ngo ntibagikunda. Ukunda iki? Koma sapa papa. Karibu cyane. Warasheze ngo rero tutaraje. Sema haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko nanone ukunaringize gute. Ngiye kubageramo mwenka bazamura amaboko ndimo gusirimba gute. Maze mureke kuyazamura. Mwenka bayazamura gusa mubwire Imana ngo Mana twebwe turi kuri uyu musozi. Iki ni ikimenyetso yuko tudashoboye. Utugirire neza. Bango ucuranga uko warucuranze papa. Amazi abera b'Imana musamura amaboko ho gato. Maze mureke ndabaza. Na wenye uhai wanamchagua. Na wenye uhai wanamchagua. Ibi birahagije kuba turi uruzaro rw'Imana, kuba turimo guhimbaza Imana, imitima yacu itadushira urubanza, birahagije. Sema haleluya. Dusome ijambo ry'Imana ariko tutarasoma ijambo ry'Imana. Umunsi shika narababwiye ngo ikimenyetso kigaragaza umuntu wakuze. Sema haleluya. Amen. Azamenye. Bibiri iravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga zo mutima ngo atinda mu butayu ngo kugeza igihe yerekewe mu bwoko bw'Imana. Ryo niryo jambo rya mbere twaganiriye umunsi dushika. Mu mugoroba nanone turongera kandi turaganira. Bibiri iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko abantu bakumenya, ngo bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Sema haleluya. Amen. Kuba umuntu aterana, intego yo guterana kw'abana b'Imana nuko abafite ubugingo. Udafite ubugingo nushaka ntukaza wirusha ngo uzuza kuzuba izuba rikwice. Baza ugenda ushaka ubugingo ari we Yesu Kristo. Sema haleluya. Umunsi wa kabiri gukorera Imana biba mu mahitamo umuntu yahisemo. Sema haleluya. Amen. Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo ese Kayini wokora ibyiza
tiwo kwemerwa. Ariko nutabikora dore icyaha ngiki ko kiri tugatubwira kuruki kandi ufite uburenganzira bwo kugitegeka. Sema haleluya. Amen. Imana ntizifata ku ngufu. Tibishoboka. Abantu bakorera Imana bose bayikoreye bivanye n'ubushake bwabo. N'abakorera Satani. Satani nta muntu yafashe ku ngufu. Nibyo wahisemo. Nta muntu uzoroga mu nzozi. Tibibaho. Hari umuntu uzoroga mu nzozi. Yabihisemo aravuga ngo ngiye kuba umurozi. Nta muntu uzusambana atabitekerejeho. Mani tubabarire. Amen. Niba uri umuntu mwiza, kuba mwiza ntabwo bigaragarira ku isura, ahubwo ni ibikorwa byawe byakugize mwiza. Nanone kuba mubi, nta muntu uzuba mubi kubera ko afite isura mbi. Umuntu azaba mubi bitewe n'ivyo akora. Ivyo ukora nivyo bikugira uburiwe. Duhe Yesu cyubahiro. Haleluya! Haleluya! Nijoro nanone twaraye tuganiriye ijambo rivuga ngo tugire inyota yo gushaka Imana. Tugire inzara n'inyota zo gushaka Imana. Sema haleluya. Gukena ubukene abantu baza bavuga. Ubukene bwo gukena Imana n'ugukenera Imana. Kumva wahagizwa no kuza imbere y'Imana, gushaka Imana. Kumva wo kwegera Imana ubuzima bwawe bwose. Bene data bo kuri uyu musozi, niba turi mu guterana ibiterane bikaza, kimwe kikaza ikindi kikaza, mu kwezi tukaba dushobora guterana ibiterane bitatu. Nuko dukeneye kumenya Imana. Kandi ubukene dufite Imana irabishoboye. Bishoboye kutwiyereka tinaba kure y'umuntu. Iri hafi kugira ngo tuyibone. Sema haleluya. Amen. Dusome ijambo ry'Imana muzakozwe n'ituko. Uko ndarangije kubera kuko mbese kunda gusirimba cyane, ariko ni ijambo ry'Imana ni ryiza mu buzima bw'umuntu. Ibyakozwe n'intumwa 17:24. Reka mwene data nsomere. Ndaba ndi hafi kurangiza, hanyuma wiyerekana we aze gukomeza. Ariko twarabakunze kandi turashimira Mezake n'abavandimwe bose kubera ko twakomeje kubivuga, na pasiteri umwira wacu waduhaye ikibanza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Soma papa. 17:24. Yes. Byakozwe n'intumwa aravuze ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose. Imana yaremye isi n'ibirimo byose namwe murimo. Iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Iyo niyo mwami w'ijuru n'isi. Imana yacu ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Imana ntabwo tuyikorera n'aya maboko yacu. Ijya mitwara 10 n'igitenguzo utanga sico kigaragaza ko ariko gukorera Imana. Kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Imana ntabwo ari umukene, kuko ariyo yahaye bose ubugingo. Imana niyo izitanga ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Imana niyo itanga guhumeka n'ibindi byose umuntu ashobora gutekereza. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu. Imana niyo yaremye Amerika, irema n'Uburaya na Australia, bakomoka ku muntu umwe. Abo bose bakomotse ku muntu umwe. Ibakwiza mu isi yose. Yadukwishije mu isi hose. Ni nayo yashizeho ibihe by'imyaka. Imana niyo mugenga w'ibihe, ko bikurikiranwa uko yategetse. Nta gihe na kimwe Imana itazi. Igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Imana niyo yashizeho imipaka kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Ibyo byose yabikoreye kugira ngo tubone Imana. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Imana ntabwo iba kure y'umuntu wese muri twe. Yego. Kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu. Iyo aho niho dufite ubugingo bwacu. Tugenda turiho. Amen. Nkuko bamwe mu bahimbye b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bavandimwe,
icyifuzo dufite muri iki gihe. Narababwiye ngo hari igihe abantu bakorera muri system. Iyo umuntu yavutse agasanga abavyeyi biwe bakijijwe, barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, agakurira muri korari, agasirimba, akagira ngo gusirimba no gukurira muri korari nizo bimenyesha ko tumenya Imana n'ukwibesha. Iriya ni system. Niyo mpamvu turi mu kugira intambara, tukagira ibibazo, kubera kuko mbese ntabwo twamenye Imana. Hari systeme twagendeyemo, ba data twasanze ba data bakorera Imana, titwamenya ngo Imana izishakwa gute, Imana abantu bayibona gute, Imana abantu bayizera ryari, Imana abantu bayibona ryari, Imana abantu kugira ngo umuntu yumve Imana bigenda gute. Niyo mpamvu ibibazo tugenda duhura nabyo kugeza kuri ubu ngubu. Turacyagira abaririmbyi, turacyagira abanyamasengesho, turacyagira abapasiteri, turacyagira abamama bashingiye rimwe cyangwa bashingiye kabiri, bagikora ibyaha. Ukibaza ngese uyu yakiriye Yesu, uyu afite ubuzima muri we, kubera kuko ni systeme twagiyemo. Turi muri systeme tutazi. Uwabaza umuntu ngese uzimana, tubwire ibyiringiro byawe bishingiye he? Sema haleluya. Hari uburyo adashobora kubisobanura, kubera kuko ntarakamenya Yesu. Ntiwambwira ngo umuntu ni umuyobozi w'urusengero, ni umupasiteri, ariko azayangana mu izina rya Yesu. Ni umupasiteri wa New Jerusalem n'ibihaba hano, cyangwa ni umupasiteri wa Hermon, ntazaramukanya ni umupasiteri wa Shalom cyangwa wa New Life. Ariko karatubwira ngo tuzoja mu ijuru, ijuru ritarimo abantu baramukana. Uwo nguwo mukecuru, uwo mupasiteri yarakijijwe, none kwa kuyoboye. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Dustange haleluya. 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 Abantu bakangana mu izina rya Yesu, abantu bagakora ibyaha kandi bakabikora tuzi kuko barimo kubikora. Hari abapasiteri baza basambanya abakristo babo, kuwo nguwo yizeye Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo ibyo byose Imana yabikoze, ngo yagiye ishiraho ingabano, ngo Imana ngo ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe. Nta hantu gusa umuntu ashobora gukabakaba. Imana ntiba kure mwabavandimwe. Twari tubizi kubera kuko amateka yiriya muri Kongo. Jewe kuko narinzi ko Imana iba muri Israeli. Bageze bavuga Yerusalemu, bakavuga ari amakuru yose ngahantu Yesu yagiye aca, kamavuga ngo wongeza aho hantu noba ngiye mu ijuru. Narinzi ko Yerusalemu ari mu ijuru, ariko naha hirya ni mu isi. Sema haleluya. Ni nako rero abakristo ba none bagiye bafata ibintu by'ibihuha, umuntu agakizwa ariko agasigarana uburozi. Ntabwo ukizwa kuri niba uri umurozi nturi umukristo. Sema haleluya. Haleluya. Kandi haleluya. Amen. Mwenka bazamura kavorime mvuge ngo haleluya. Haleluya. Bani bahumugisha. Haleluya. Umukorari akaririmba kandi avuye gusambana, arabizi neza ko yasambanye, yarangiza akayobora ikorari akaririmba, natwe tukanezerwa. Imana tubabarire. Ndio. Imana tubabarire. None umuntu yobara umukristo ari kuja mu ijuru, akaraza umushitsi bwacaje kumusezera, akamuha isumu y'amezi 3 ngo azagenda guyo ngiyo, mukavuga ngo yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mwabavandimwe. Nta Yesu uriho, uwo ni Yesu w'ikinyoma. None twashatse Yesu original kandi arahari. Imana ntiba kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe. Dutange haleluya. Haleluya. Umuntu ni umukozi w'Imana. Turamuzi ko ari umukozi w'Imana, ariko Imana yo mu ijuru aza tubwira ko yizeye. Primus. None ukunda babeshe cyangwa ko ndibeshe? Narimvuze ngo ndababeshe cyangwa ko ndibeshe. Niba nitwa ko ndi umukozi w'Imana,
ariko nkaba ntazakora iby'Imana ishaka. Nije wibeshe cyangwa ko ndababeshe? Wibeshe. Ko ndibesha kandi ko ndanababesha. None twaretse kubesha. Kandi naraye mbabwiye nijoro turaziranye bene wacu. Uretse ko abantu rimwe na rimwe bari mu gushaka kwendereza ku bandi. Urabizi niba uri umunebwe, urabizi. Muri quartier nawe urabizi. Niba uzi ukora umutima wawe we ni temwe, roho yako temwe. Niba ugira umutima mubi urabizi. Niba uzi ubona abana b'abandi, naraye mbabwiye ngo hari abamwe babaye abanyamakuru. Iyo bavuze ngo umwana wo kwa Filipo gafite ubukwe, bazabanguriye mwana ngazararahwera ngazaba muzima mu gitondo. Kandi igihe atari afite ubukwe ayo makuru ntibayavuze. Ariko wawe ukamukenera ngo bavuge ngo ni mwiza kandi ni umuforodera azanywa inzoga. Ukeneye ko bamushingira umwana w'abandi muzima, uwawe ni umuforoderi gusa nti wovuga amakuru y'uwawe ariko ukavuga y'ababandi. Yeme tuzogeza hehe? Twakijijwe, twamenye Imana ko ibi ubu urebe ko n'ubu butayu turimo, ibi bibazo turimo, ikintu cyakagombye kudufasha gusa no gushaka Imana. Kandi Imana uwayishatse arayibona. Niba bishoboka ko abantu bari mu kuje Sudani gushaka amafaranga bakayabona, no gushaka Imana birashoboka. Sema haleluya. Haleluya. Mwumvise? Niba bishoboka ko abantu baza bashiriye mu cyaro wa mwanje bagashaka amafaranga mu baturage bakazababwira ngo ibi ni bitenge ngo bisigoma kandi babiranguye hano mu makariti, bagacuruza ifaranga bakazitahana abana bakabaho, no gushaka Imana birashoboka. Bavandimwe, Bibiliya yatubwiye ngo Imana ntibakure y'umuntu wari we wese muri twe, ngo nahantu gusa umuntu ashobora gukabakaba. Ntawo kabakabira imbara, ntawo kabakabarira muri Kongo. Ukabakaba naha hafi gusa. Ningo uyu muvyeyi ukuyushanga wokabakaba uhumirije ugakabakaba wofataka ako kantuzi gasanka mekiye. Sema haleluya. Ukabakaba ni ikintu kiba kiri hafi. Imana ntiri kure mwabavyeyi, Imana ntiri kure mwabapapa, abana bacu abasore batoya b'abahungu n'abakobwa. Tuve muri systeme yo kuvuga ko badata bakijijwe ariko twebwe tutarizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Nidukomeza kugendera muri uyu mwuka, muri iyi systeme, nushake uzine mu myaka 30 ni hahandi uri mu kubyina ufite ishari, ejo izahinduka uburozi. Uri mu kubyina uri umusambanyi, ejo uzahinduka umurozi. Uri mu kubyina ugira inabi, ejo uzahinduka uwundi. Ntahuraje niba utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, isaha n'isaha Satani aragufite. None wombwira ngo umuntu yotaramira Imana imyaka 30, umwaka wa 31 akaba uwundi yizeye Yesu cyangwa yari muri system. Bavandimwe, dushaka Imana. Imana ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe. Nahantu gusa umuntu ashobora gukabakaba, kandi birashoboka kubona Imana mu gihe wayishatse. Jambo ry'Imana ribaganza. Haleluya.